Turagarutse nkuko bisanzwe bakunzi bacu aha kuri televiziyo yacu Cukumbura Ukuri TV. Mwakoze subscribe mudukunda umunsi ku wundi, tubifuriza umugisha n'amahirwe nkuko tumenyeranye. Ni ya gahunda yo kufafanua ku ntambara iri kubera mu gihugu cya Kongo. Magingo yangaya ndababwira ati Rucuro tombe, Rucuro yakijwe umuriro, Rucuro imaze kuraswaho bikomeye, bakaba bahari abatangiye kwiropuriye muri Rucuro. Babwiye kuko FARDC abarundi bamaze kujya ku murongo w'urugamba wo gufata Goma, umujyi wa Goma. Rucuro centre yamaze kugwa amaboko y'ingabo za FARDC n'iz'abarundi, niko bimeze gutyo, ndetse n'iza Tanzania ndetse n'iza Angola ku kibuga cy'imirwano. Ndavuga ati ntabwo nshobora kurara ntabwiyitombe kuko M23 yasumbirijwe. Nubwo ndwaye nababwiye bakunzi bacu ndarwaye, ariko mba ndi online update, ndi kubabwira ukuntu drone iri gusekagura, soko iri gusukagura. Murabona ko mba nibereye kuri kwa item zanjye, dore ngizi manje kuzinywa, ngiye kuzimara. Ndashimira abantu banjye babambwiye ati pole kwa item ngiye kuzimara, hasigaye akandi gace kamwe maze kunywa izi ngizi. Niko bigenda ku isi, nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko ndimo ndoroherwa bakunzi banjye, ndimo ndoroherwa. Ndashimira Imana rero kuko ndimo mfata akabaraga. Ejo nijoro ku masaha ya nijoro, mu masaha saa 8 mara yaranyatatse mu buryo bukomeye, ntangira kunywa imiti. Rero bakunzi bacu, ariko ndavuga ati uyu munsi ntabwo ushobora kuryama, cyangwa nta mugabo uryama atahaye abo yahaye isezerano ibiri kubera ku rugamba. Iyo umaze gukora subscribe, ubu ntumye nibasobanurira, ubu ntumye ntabwo ndi kanyizitereramo. Iyo ukoze subscribe ubumwe ati guhora buri munsi, waba urwaye waba uri muzima, jya ku kiwanja nkubita amakuru, nanjye nzaba ndi online nkurikira na Cukumbura Ukuri yanjye, mba nakoreye subscribe. Urabyumva neza uko ngi wambaye akazi sabu yawe ninyemeza ko ntagomba kuryama. Rero magingo yangaye Rucuro ntiyayimaze gufatwa ibisasu byiroshyemo centre ingabo agahumburi n'agahumburi zamanutse muri Rucuro, ngo nindangiza mvuge ngo ngiye kwicara ngo simbure kumenyesha abakunzi banjye. Nababwiye kuko ingabo z'abarundi zageze hari ahantu, niyo mpamvu ibice byinshi byatangiye kugwa mu maboko y'igisirikare cya FARDC. M23 rero yirutse yakoze korosi, nayita korosi. Abakunzi kandi b'amahoro mujye muhora muyahorana. Abantu bose ntibankunda hano ni abantu badakunda intambara, niyo bantu bakora subscribe. Abakunda intambara bahita bavuga ngo M23 yagiye yafashe ibice, ariko abakunzi bacu b'amahoro badakunda intambara bankorera subscribe hano. Ati koko jya ukomeza ujya inyuma, kuko mwese murabizi iyo leta yatowe abantu bose barayiyoboka, ni ibintu muzi. Kandi ikindi abantu bose bamaze kumenya ko umuntu ushaka umugati agira ahandi ahengamira. Rero ni ukuvuga ngo Makenga na Nanga amaze kumuvana ku ntebe Kinshasa, yirukangiye muri M23. Ni ibintu muzi yuko iyo umuntu ashaka umugati akora ibyo kuzana ngo ni ibi. Niyo mpamvu uzumva naha mu bihugu dutuye mu byacu byo muri Afurika jya kumva abantu bararenganye, kumva uwo muntu arifuza kugira bamufashe gusatira urupfu. Murumva ko ni tufu bahimba. Naho bavuga ngo n'abavuga ngo Kongo ibuza amahoro, ababivuga abo bayobozi nabo bwabo hari abandi nabo barwanya, bavanga abaturage babuze iki, babuza amahoro. Urumva ko niko bimeze, niko isi iteye. Niyo mpamvu bakunzi b'amahoro bazahora hano bakora subscribe. Abakunzi b'amahoro muzamureba buri munsi umunsi ku wundi, ese koko ibi ni ibiki?
aha ubu ntubona nko mu rugero tuvuze tirani yiviriyeho akavaho gisegeta akavaho M23 biva kundi bakitoteza kuko kwasanze Kabila pere yarabatotezaga, dusanga Petit Kabila nawe arabatoteza, dusanga Mobutu nawe arabatoteza. Nurukwasanze isi nuko tubibona amagingo ya rero. Uzasanga rero niyo mpamvu kwe kwahisemo kwibera abakunzi y'amahoro no kuvuga ngo bigire vuba, iyi ntambara igire vuba ibice bifatwe, noneho ho komeza M23 izamuka abayivanaha ejo nisubirayo gutyo abantu bapfa. Kuko abantu basenga bagiye ndi gusenga navuga ati iyi ntambara izambabarire ntirengeye muri Kivu, ikomeze ijye hejuru cyane mu zindi ntera, kuko niryayo abandi baragira ibindi bibazo. Urumva ko ubu ngubu abari Robero baratuje, abari za Warekare baratuje, za hose baratuje, ariko M23 nihagere izagumya ivuga ko bateshejwe. Kuko n'uyu munsi nabonye aho M23 wiri hari abati twateshejwe. Mwese mwabyumvishije aho M23 wiri tuyishaka, mwumvisha ibinyamakuru bakora inkuru abaturage babo tuyishaka nabo. Urumva ko igihe cyose ku kibanza cy'imirwano amaturufu y'abashaka inyungu zabo ashobora kuzuririra ku bandi bantu. Mujye mutubabarira, uzumva muzarebe umuntu wese buse nta bihugu byo muri Afrika bifite amahoro, ukumva hari abandi bantu bari hanze bagira ngo babone amashyaka, babone abantu babafasha kubona ibiryo, babateranyiriza inkunga, ati iki gihugu nta mahoro gifite nzakibohora. Mujya mubyumva aho no duhiyare tuvuga ati nibi bya M23 nabyo ntitubishaka gutya, kuko bose basanga mbere yuko M23 bibaho mutubabarire. Urumva ko ntabwo ari M23 gusa, hari n'ubundi butsinda nabwo buse nka Wazalendo ntabwo yavuga ngo nayo irahangayitse. Ni ibintu mwari muzi ngo nani Kabila arabatesheje, Wazalendo yaranze gusa nkaho nayo yumva Kabila nayo ifite imitwe yayo iri kurwanira ngo bene igihugu. So rero muzasanga magingo ya ngaya bimba basobanurira abantu benshi barakoresha inyungu zabo bwite kugira hagira abantu babafasha gupfa, basaze cyangwa iminsi yo gupfa nigera babe barabategetse cyangwa barabahatse kubw'inyungu zabo bwite. Niyo mpamvu nyambwira umuntu rero ngo aya magambo ntangazo yumva neza, ntimuzigere muvuga ngo kuba umuntu hagurutse mu bitekerezo bye akavuga ati ngenje kubohora umuntu uhita ubyemera wowe. Kuko hari n'abavuga ngo nk'umurigiro urumva ko umuriro nko muri Iran, duhere muri Iran, mwumvishije ati Trump afite ikibazo urapfuye ayatora, ariko ava kagiye kubohora abanya-Iran yitwaje kuko ngo nani ayatora yaramututse cyane, yaramututse amubikira inzika. Rero nuzasanga M23 kenshi uzasanga avuga ngo ndi kuharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, sinzi iby'amoko nimba by'amoko birimo simbizi, ako ngewe nzi ko noneho natembereye Kongo, buriya za Robero, za Kasayi, za Katanga, aho hose hari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi ntabwo M23 irahagera. Kandi barahari, mudufashe. Kinshasa barahari, barahari, urumva. Ariko sindabona bamasunzu bavuga ati kwamaze kwibona mu mujyi turi hano ko bahangayitse, reka twigumure natwe tuvemo hano, kandi baba babireba n'amaso. Ariko igihe umuntu azatekereza iturufuye akumva ishobora kurya, ashobora kuyikoresha mu ruhande rumwe. So ikintu numva ari kimwe cye rero, nubwo ndafite imbaraga nyinshi z'umubiri, murabizi kwa yatemu zirababaza, ni ibintu muzi zirababaza kwa yatemu madimo n'inywera. Ni ikintu gisa nkaho umwana w'umuntu ashobora kuba mu nyungu ze yashaka namufasha kuzigeraho. Rero ngiye by'intambara ntabwo ngiye n'intambara,
nabirekaramye nge sinkunda inyeshyamba. Cyo nzaba cyose nge sinkunda iki inyeshyamba, yaba ari mama ari sinkunda inyeshyamba tu c'est tout. Yaba ari inyeshyamba ivangira uvuga iki nge sinkunda inyeshyamba, nge ndi umwanzi w'inyeshyamba. Ni kuko inyeshyamba yose ahigeze hose ihita itangira, hari abahunga nibyo, hari abayibinduza inyuma kuko nta murozi wabuze umukarabya, ariko sinkunda iki inyeshyamba. Nimba ukunda inyeshyamba ahubwo unyihanganira ugenda uzifane, kuko inyeshyamba akazi kazo zo ni ugushaka kw'iminsi y'icuma akigendera. Kuko ngiye nkurikira inyeshyamba igihe kirekire, nagiye ndeba iza Centrafrica, ndeba iza Mozambique, ndeba iza handi hose za Sudani. Nuvuga ngo abahomba niba abaturage. Tangiye kubona abari imikenke bahunze, cyo ni kimwe, ariko mbere imikenke ntago bahungaga, mujye mubyumva ibyo. Abari bibogobogo bahunze kuko intambara yahageze, bini bituzi n'amaso yacu. Abari hose bahunze, bivuga ngo inyeshyamba rero kazi kazo igihe cyose ni ukurwana, shaka kuvanaho leta, kandi leta ntago igivaho gusa. Mujye mureka amagambo, leta yarwana mpaka, leta bari leta. Inyeshyamba igiye kuvanaho leta, ifate Rubero, ifate Kasai, Katanga, Bandundu, urumva za Bandundu, za Kisangani, aho hose rero leta irahari, igomba kurwana n'iki n'inyeshyamba. Ya mabombe rero ari kugwa, inyeshyamba nazo ziri mu bantu na leta iri mu bantu, ari kugwa mu bantu rero. Aho rero ngiye bibaye byiza, yagiye mvuga ku itangiriro za mbere, ntangira kwinjira muri risasi na kifo na mawuti, gufafanwa. Narababwiye ati impamvu ninjiye mwaha, numvaga y'umuveto wanjye niko numva n'uyu munsi, yareba ukuntu yagabanya cyangwa yo yakwegera cyangwa basi yaca bugufi, niko ngiye mbyumva. Kuzajya bifata ntibindeba, ibyo si ibyanjye ibyo, ariko kimwe cyo buriya umuntu ukunda amahoro ntabwo guharanira umuntu, none se ko nari guharanira undi, ibintu ni bibiri. Tuvuge ko muvuga iri guharanira abavuga mu Kinyarwanda, zigitari guharanira abakasayi, abandundu, ababembe, bafureru. Urumva rero nafite ari guharanira nabo, mwari kurwanira. Nabyumvishije rero, muri kubyumva aho ngaho. Niyo mpamvu nta mpamvu yo kuza gutanga commentaire ku buzima bwanjye, ahubwo mangira ngo nkwigisha ukuntu inyeshyamba nimba uzikunda courage, ako gisinkunda inyeshyamba. Nzabona ndisubiramo, gisinkunda iki inyeshyamba, kuko urabona nani gisigita bakinye president, kandi muri Kongo hari amoko arenga 400, amoko arenga 400, hari indimi zirenga 400, indimi 400. Noneho katinyendi kurengera abanyekongo bose muri rusange, manda yarangira agaca bagira za manda. Noneho rero ubwo urumva ko we rero abo bose ari kurwana vati basirikare banjye nimuze mu Rwanda. Ndagira mvuge ati niki cyakorwa kugira ngo abantu bumvikane, mubano mu bantu, bumvikane mu bantu, terambere mu bantu. Rero bakunzi bacu, kuko tumenyeranye ku kibuga cy'imirwano, ugeze aho ari ubwa mbere wakora subscribe, wakora comment, wakora like, wakora share. Ntagire isura yindi ndeberamo, nge sinkunda inyeshyamba. Sinkunda inyeshyamba kuko ngiye kumva numva ngo leta yacu y'u Rwanda yagiye kurwanya ibyihebe muri Mozambique. Urumva ntago numva sinkunda inyeshyamba. Kajya kumva agiye kurwanya ibyihebe muri Somalia. Urumva agiye kurwanya inyeshyamba muri Sudani y'Epfo. Urumva kumva ingabo zacu zagiye kurwanya ingabo inyeshyamba, kandi inyeshyamba zivuga ko uziri guharanira ko hari abarenganye. Nge sinkunda inyeshyamba. Sorry, aho uri hose unyihanganire,
nimba nawe ukunda inyeshyamba unyihanganire, ni imyumvire yawe, kuko urumva ko ndizera ko nta bihugu bikunda inyeshyamba. Urumva ko muri Mozambique ubu bari guhiga ibyihebe by'inyeshyamba, Sudani bari guhiga iki? Inyeshyamba. Abajanjawidi, inyeshyamba ziba zihigwa umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero nanjye aho nzumva, nimba numva M23 nzibona inyeshyamba, nimba nimba twirwaneho mbona inyeshyamba. Ni inyeshyamba ziri kurwana kugira ngo zivaneho ubutegetsi bw'Kinshasa. Rero niyo mpamvu rero igihe cyose mugiye kumva bikocagurana, bigomba kocagurana, kuko ntabwo bazamuvanaho nk'ingi igiye kubagwa, bazakocagurana rero. Ukocagurana rero aho intare ebyiri zirwaniye hapfa iki? Hapfa ubwatsi. Bakunzi bacu bacukumbura ukuri TV, nkunda ukuntu mukunda kubana natwe aha ku rubuga rwacu Cukumbura ukuri TV. Ntimuhweme kutwumva no kudukurikira aho muri hose, abari i Burayi, abari muri Afurika. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Bye.